Tēnā koutou tamariki mā, nau mai haere mai ki te Wiki o te reo Māori. Welcome to Māori Language Week. Ko te aha tēnei rā. What day is it today? Ko Rātū I tēnei rā. It is Tuesday. Rātū. Today, we're going to read another puka puka, a book in te reo Māori. This puka puka is called Kararehe, Animals, written by Kitty Brown, illustrated by Kirsten Parkinson. He hippie tēnei. This is a sheep. He hei hei tēnei. This is a chicken. Hei hei. He kuri tēnei. This is a dog. Kuri, dog. He hoiho tēnei. This is a horse. Hoiho, horse. He ngeru tēnei. This is a cat. Ngeru, cat. He poaka tēnei. This is a pig. Poaka, pig. He rapiti tēnei. This is a rabbit. Rapiti, rabbit. He kou tēnei. This is a cow. Kou, cow. Ko motu te puka puka. It's the end of the book, but let's just go through them one more time. Hippie, sheep. Hei hei, chicken. Kuri, dog. Hoiho, horse. Ngeru, cat. Poaka, pig. Rapiti, rabbit. Kou, cow. Yay! Kumutu, karawa. Nā mihi kia koutou, ka kite anō. See you again. Haere rā.